Mundume umwe wina ukuu wa miaka 42 nwende na ukwata uiti sivitali ni wa level 5 wa Gatundu itina wakwetila mamutha make mbithi atumite kivanga. Mundume ulani watianie na muka wake na ciana ciake itatu ni waweta kana wathanthatu wa matuku 23 mwaka wa 2024 itina wakwetata kwekana na nzovi nuna thatie na amo wa kweyumia thayo. Joseph Kithekani watumbanisia ilivoti ino kwa uliku. Kiko cha kusanisa ni kikosi iwoto-ini wa Wanungu ila Gatundu South itina wa mundume kutila mamutha make mbithi. Mundume ono la wina ukuu wa miaka 42 ahende na ukwata uiti sivitali munene wa Gatundu level 5 vala kuyana nake ukuwetera wiki ya kiko kicha kumacha itina wake kutata kuweka kukunda nzovi ila imuemete muno indi vaimela. Penye nilipata masita kwa siku fulani, masita ya kujikatakata mwili yangu. Kwa kuwa sioni akili yangu kaa ilikuwa timamu siku hiyo wakati. Nilienda nikajikatakata na sana ni utumiaji wa pombe. Hii pombe mingi alafu nikaacha mara moja. Wenye wanakunywa pombe tafadhali wajipimbe. Mundume ono lokuwetekana totianite na muka na ciana itatu yase kuma matuku 23 mwai u ta watatie ona kwenda kweyunya thayo nundu wa unyu wa nzovi. Nikiwa hapa kwa kitanda mimi hata nafikiria na situa sasa hii tendo lilifanyika kwa nini? Nilijikuta kwa Mungu sitaki kurudia, naomba niwe mtu wa kama bereni na hii maneno yote iniise. Ni ukulilia thukumimanga imo muvoye muno nundu ila wesa ithila esawa atanywite ta ukwata oni mesilia maingi na ndetha na muvuo wango ahikulia anywa langi malikitwe ni nzovi take maikana nayo nundu ikitaminia mundu ukwati na weta wonete tena utethio kwake. Wenye wanakunywa pombe kama ile nilikuwa nimekunywa, tafadhalini wachaneni nayo. Kwanza wale wa kwetu nyumbani wenye wamenipea damu leo, tafadhalini msikunywe pombe. Na nimesema asante kwa nyinyi mmekuja kunipea damu. Na sana nataka kuachana na hii pombe na Mungu anibariki. Wabariki Mungu wakuje waniombe. Mimi nataka kuendelea na maisha na yenye imefanyika. Hali naomba imalizike hapa. Joseph Kithekani vote vlingi wa Mauvo Mutongoi TV.